Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin qadir. Osmanlardaki ve zimindeki nərslər Allah'a təsbih eytidu. Padişahlıq Allah'a mənsubdur. Cemi hamdu sana Allah'a xasdır. Allah her nərsəyə qadirdir. Huvellezî xalaqakum feminkum kafirun ve minkum mu'min. Vallahu bima ta'malun basir. Allah sizlarni xalq etdi. Aranlarda möminlər mi var, kafirlər mi var? Allah sizlərinin qılıbatqan işinlarni görüb turğucudur. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Sizlarni suratga kirgizdi. Surtinglarni chiroyli qildi. Oxir qaytadigan joy uning dargohidir. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Allah osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turdi. Allah niyatlaringlardan, amallaringlardan yo'shirganlaringlarni va oshkorlaganlaringlarni bilib turdi. Allah dillardagi sirlarni bilguchidir. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Sizlarga ilgari kafir bo'lib amallarning vabolini tetiganlarning xabari kelmadimi? Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Bu şunun uchundir ki ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizlar bilan kelgan edi. Ular inson bizni hidoyat qila olamdi dedi. Payg'ambarni inkor qildi. Iymondan yuz o'rdi. Allah ularning iymoniga muhtoj emasdir. Allah mahluqotdan behojatdir. Madihiga loyiqdir. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Kafirlar hergiz tirildirilmeymiz deb guman qilishdi. Aytqinki, hergiz undaq emas. Parvardigorim bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar beriladi. Bu Allohga osondir. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Allah'a, Allah'ın peygamberiga ve biz nazil kılgan nurga, yani Kur'an'a iman etinglar. Allah kılıvatkan işinlardan tolu haberdardır. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. O günde Allah sizlerini kıyamet için toplaydı. O ziyan tartıdığan gündür. Yani o günde imanı terk etkenliki bilen kapırının ziyan tartqanlıqı,
yaxshi amallarni deganda qilolmaganligi bilan mo'minning ziyon tatqanligi oshkor bo'ladi. Kimki Allohga iymon etib yaxshi ish qiladi ekan, Alloh uning yomon ishlarini yo'q chiqardi. Uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular o jannatlarda mangu qoladi. Bu katta muvaffaqiyatdir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Allah'ın birlikini ve kudretini inkar kılganlar, ayetlerimizni yalğanğa çıkarganlar, ahli dozaq bulup, ular dozaqda mengü kalıdı. O nemidige yaman cay? مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Kişilerge yetken her kandak musibet fakat Allah'ın izni, yani kazası bilenle yitidu. Kimki Allah'a, yani her kandak musibet Allah'ın kazası bilen yitidu diyen sözge işindiken, Allah onun kalbini severge itekleydu. Allah her nersini bilgüçüdür. وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Allah'a itaat kılınlar, peygamberge itaat kılınlar. Eğer peygamberinin davetidin yüz öğürsənlər, peygamberge ziyan yok, özünlarga ziyan. Peygamberimizдің vazifesi fakat davetni roşan tebliğ kılıştır. Allahu la ilahe illahu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Allah'tan başka hiç mabud berhak yoktur. Müminler Allah'a tevekkül kılsın. Ya أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Ey müminler! Sizlerinin ayallarınlardan, balalarınlardan sizlerge düşman boladıganlarımı var. Ulardan ihtiyat kılınlar. Eğer ularını afu kılsanlar, keçirsanlar, mağfiret kılsanlar, Allah sizlerini mi mağfiret kılıdı. Allah hakikaten naiti mağfiret kılgıcıdır, naiti mihribandır. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitneh. Vallahu indehu ecrun azim. Sizlerinin mallarınlar, balalarınlar, sizlerge Allah tarafından bir türlük sınaqdır. Allah'ın dergahida katı savab var. Fettakullaha mestata'tum vesma'u ve ati'u ve enfiqu khayran li enfusikum. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Taqıtınlarının yetişçe Allah'a takvadarlık kılınlar, veznini anlanlar, emrige itaat kılınlar. Allah'ın yolunda mallarınlarını sərif kılınlar. Bu özünler üçün paydılıqdır. Kimki nefsinin bexilliqidən saqlandıkən, o məqsdige erişküçüdür. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Allah'a qarzi əsənə bərsənlər, yani məmnuniyet bilen sadiqi bərsənlər, Allah sizlərge onun savabını əsilləb berdi, sizlərge məğfirət qılıdı. Allah az yaxşılıqqa köp savab bərgücüdür, həlimdir, yani bəndələrini azaplaşqa aldırab ketmeydi. Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim. Allah gayibni ve aşkarını bilgücüdür, galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır.